O le ata oto atu nei ava noa me whai ona e sao no wha amanino. Ia po whea wata oto i e tātou forensic audit au fionga. Ia por tātou li poti whapitole mo susu e ngā vaenga nei. Ia o le afo i le tūlanga ua iai le fuwhanga tātou malo mo le au ili ina lava e miso o le whamautu wina. Ia o le au te lengo tātou li poti lea mo le anga ia tulumana. Whamaro pesta te loa le e watu si whamtalanga i le leiano o pa ia tia Samoa langa e whangitala o whafonga anga. Wale pa ia o le whafonga Samoa. Ia ona pa ia whare malo, pa ia whare tunuu. Ia mes foi pa ia whare kalesia. Mo mua no whapa ia tu le whafonga malu alau. Whionga le a malu Samoa e mes foi lo masiofo. E mes foi le tapoinga foi a suitofia mo la to masiofo. E tanane foi le pa ia lasi. O wafo suarsunga li palemia. Ia ministar kabineta. Ia whapea foi le palemene o Samoa i ministar lango foi. Ia mes le tapoinga. Ia wa foi tupu mai. Ia mes foi le whainga longa tutofia le tua. Lo fale le man. Ia wa lava ia le tau suina vai le ola. Ia wa se manu o Samoa mo tangata. Le whawhelo atu whawhtai lo tō talitono lo tō whafonga ma sirisila mai le nepo kalama tāua. Ai pesta whawhtai lava wambuane am no tāua. Tā te whelo ai. Ma whamanino ai a vaenga ia. Ia warisi le thia so tātua tunu. E tu sai ma le whawhisili. Samoa talitono le nei vai taimi ua o le muta lava le tele o le whepisai o le tunu. Ia me se foi wa ai na vaenga ua. Piua sau martau whaaleanga. Ia me se lava i lo manino Samoa po feu ta oto ai ia Mataupu le o forensic audit. Maria lava. O te lo fe tau le leia nei po kalama. Ina mwhau na wha manino ma malu la tunu. Ina ia lato malamlama i le mea tono lo ta oto ai le whangasolonga tato forensic audit. O le forensic audit, o le mapuna mai o le nei lava fofuanga. Sa whatau no i le paenga tu atu nei. Ina utula i mai le whatu tua le atua Samoa tasi, tau aver tato malo lua whelua tasi. Io inale sa whaasau wai lo le forensic audit. Ma o sila fia, o mene forensic audit, ai ei ni vaenga foi le fi manino ai ia me se lava nisi o lato i ni Mataupu. E whao ngā le forensic audit, ina i mwhai o na manino ai me se lava vaenga ia. E se tangata sa whaatino ina ngā luenga. E se tangata o lo lato fia i loa lo la vea tono se kampani po se whala poptonga e me se lava Samoa. O lea lana whaatino e forensic audit. Ma e torus fulum Mataupu sa tuinatu i o kika. Ia por vangala so etus lato te iloina. Peta iane, e se fuluma le tolu vaenga sa lato iloina. I lalo forensic audit. O i lava sa lato pikia mai vaenga e sfuma le tolu. O i la sa whaatino ai lena manu malo le kampani lea ale PDO. Ma i sila fia le atunu o le PDO o le kampani lea mai New Zealand. O i la sa le mawhai o na whaatino ni kampani so etusia Samoa. O na ele po lenga foi le metau le independence. O le la sa whaatino ala kampani lea PDO mai fafo. Pete iane Samoa la whafonga anga. Ia o le wa maua, langa eile si vaenga o le kampani lea PDO tono Samoa. O le isa la to ngā lue whaatasi ei, ma le PDO lea mai New Zealand. E whatau ngā luenga, ia pifori ngā ua whaina ele independency pol mena le sa tau pole. E langa o le sa ta ofi ele whao ngai no tatu so etusi tono Samoa. Ia leo whao ngā lava so etusi mai fafo, pita iane. O leo mai to e whao ngā la to tangata o lo ngā lue Samoa. Ia pewa le tusai ma le mea sa wha moe. E ui lea. Whaaftai le PDO sa la to whatau ngā luenga. Wa mai an ngā luenga. Ia leo mai le la to li poti. Ina o mato tulai mai e tau aver tato malo e tau sangan tenei. E mateo mai to tonu tato kabineta. O ro tati ele li poti, wa omona ta pena le li poti, ale so tusi, o le PDO. Mai le li poti, ina o mato mai le matanga i le kabineta. Sa mato mau le li poti, o lo tolo po le li poti le ale so tusi, po le forensic audit. O le whaupunga mafuanga tolo po ai, si to e whaitau atili, lona winga. E lo lava susu e ngar whainga malo le, whainga malo tausi le sa lato sila li poti le. E lo lava se lato taimi e to e whaitau i le li poti war whaupunga na o tolo po ai. O e to e ilo, to e whaitau atili.
Ina o mato tula i mai la, o mato mau atu, e lei mai e fai se fai unga al kapineta taluai malo tausi. Ina o mato o mai ma mato sio atu li lipoti. E fai lava si mafia fia li lipoti. Ia ona fono lo kapineta ma e to fa tai ma kapineta. Wa tau ona fili se komiti fa kapineta. Ina ia ilo ia tato lipoti lea. O le la sa tofirol komiti, e 5 minsta o lo tono komiti, fatase i maramatanga luenga o tupe, o lo lato ngalue fatasi, pe o lato le o lo ngalue i le vaenga lea ale lipoti. Le sa fa mapuna mai le whainga o ngaluenga lea. A tūla se stulang, al komiti whakapeneta, 5 minsta, e tonu minsta e qualified, winga lau talo la tonu so e tusi alo i e tono Samoa on taustusi. Ia, o si fia foi lau whiunga pesta, o au sa au qualify mai New Zealand. Maria do. Ina ia si fia foi, pa ise awa, ia awa to fia ia, langa o lote a ve foi ma ministar so tus. Au sa qualify mai New Zealand. I tau sanga e tasi iwa valu. O inala na ve au ma CPA mai New Zealand. Ia to e saulo Samoa ne, ma ve au ma CPA Samoa. O lela ile mato to mai fa so tusi, manisi foi o tamale i minister. O lava fo lato to mai ia malmato komiti. O nisi o minista walo ia me tau fai pisinisi, ia o levo foi na o nisi o lato e maulunga foi lato a onga. O fili la mato komiti fatasi e male Ministry of Finance. Ia ia mato to ilo le lipoti lea, e tu sai male mafuanga o ta oto mai ai le finangaro o kabineta taluai. O le mwhaino fai se fai unga. Ina ua mato ilo le lipoti. Ia mai si la fia foi pese tā o le tato audit lea. Ono whalongo wha mai miliona le tupe nā ruai, le ai Samoa. E le ato se miliona. Au tau mantu atu na o se ono o se lau afe mon tupu le tupe sa alu ai te tongingo tato o kika ia po so tusi ia. Pauro le tupe sa alu ai le so tusi lea. Ai le sao lea tala wha pe miliona tala, le ai ro se sena tala. E na le ono se lau mon tupu afe tala Samoa. Sa to tongi le tato company so tusi lea. Ai a fikala iai. A fai e tolu sfulu item sa ave iai, ai filifile la tau na sfuru tolu. Ono inga e tele se vaenga li o se suenga. A wala wa fa maoninga o vaenga. O lo fia manino ele ka tato whainga malo. Ina o mato sua tu le lipoti. O le matua e tele lau issues. Po mea o ngaonga ia. O lapilapea i whaupunga rata mai. Lapilapea i tūlanga o lo whatau nuinga luenga al tato malo Samoa. Ai o le o mwhaino whale o atu ni vaenga o ngaonga ina i sile fiele maru tele la tunu. O le vaenga mua lawa. E le ai ni records. Tele o vaenga ia o lo whatatali o kika. O avere tu si le tato ia tato ministries ia ma tato SOEs ia. E mai ia tato records po whamau maunga. O mea tau o li city ia po mo documents o o invoices o me whapena. E leo mau e so e tusi vaenga ia. O le vaenga o ngaonga na mua. O le vaenga lona lua. E tele li poti. O lo tapa ele so e tusi. Hei leo mo se li poti. Sfata te inga li poti le ta o le feasibility study. Whamai sa whaile la to study. Ai tapa to le so e tusi. E lei ni li poti o sa feasibility study. Tapa tu le so tusi e me ta environmental report mai va pena. E leina tato li poti o sa wai. Mas fata ta inga la na vaenga o ngaonga ia. O leo o mai li poti o so tusi. O nisi vaenga ia pe o fontanga ia ar kabineta. E iai fai unga lo fa pe mai. O fai unga ar kabineta pe mereta o le pika. Ia sa tapa for so tusi e mai fa mau monga ia. E mai wha mamonga, ele atoa. O lo wha tali e tato meta o pika po le whaka. O le pepa o kabineta po le whaiunga o kabineta. O le siria e a vaenga o atangi ai. O lo tele vaenga, o lo wha tatali so tusi. O le si vaenga, o lo poloka i whainga ruenga so tusi. E vaenga foi le leo transaction po o amount foi e te taun tongi atu. E ova atu ma le
se lau afe, se lau lima su afe, lua se lau afe. O vaenga la, e refer i le me tau tender sport. Ai mainga le suesuenga suetusi. Ele i o vaenga ia, i le tender sport, lono winga. Ele approve tender sport, ai ese tangata ia sa approvinga. O whate ta inga la ia, o le e mateo tiutiro, e whisinga o ngaonga, o mea lo tula i marili potia suetusi. O isi vaenga sa mato maua, e iai a vaenga ia sfumar toru sa suesue, e le aini li poti tupe patino lava, lo a mai i matanga luenga po SOE sia lo asia sia. E lo a mai ai, o lo no winga, e lo isi financial report po se tala tupe, o lo ngal lue ai komiti suetusi lea, e le fata uno la tonga luenga. E whaisinga o ngaonga vaenga ia ina ia manino o tato tunu. O whate ta inga lai o mei sa mato mawaina tono li poti. O le sa e lo se to fire committee ma mato e whaisin te le o le mele tupu. Nei te wha pesa mua wa mai e whamtalanga e leise meo tupu e se le tala lea. E se fo le tala lea wha mai o umar whai unga malo tausi le sa iai. E le i whaia se whai unga malo tausi. O le malo tausi la vai sa mai lato whai unga i nau whapea e tolo po ona e tau to ilo le li poti lo no venga e le whai se whai unga. O le mea tau na manino ai, le lau tau at per te lo vaenga ia. Ia, o le sfumar tolu le sailo, te le ia lo la vea ai le misela. Lo la vea ai le COVID sfuruiva. Lo la vea ai le tato maleva le tia vea. O lo la vea le tato e le tise le o i whalatai, i tato moli. O la vea ai le whalpui tan malala. O vaenga uma ia, o lo vea uma na susuenga ia, lea e tau whamtala tuai tūlanga o ele li poti. O le si vanga sa mātou mau le li poti lea, e lo i aini ngua i lātou sa ngafa, ma lea whala poptonga po lea vanga tuma oti. O vanga wha sue tusi i langa o walewa no sue tusi. O te tusia tangata o lātou ia sa ngafa ma le vaenga, ina ia lātou tangata tonu i sa tau tali i mea o tu mai. Ai mato mo atu e leini tali o tu mai tangata i te tono issues ia race atu. Whaite ta inga lata mai lava o le leo ni records. O le lawa e o watu, mato watu, e lo ini ngoa e tau mai ai. E lo tali tangata ia me langa e tau whana tuu le avanoa i tangata ia e tali me ia, ne te utua ia la tau. Au le avanoa e whasu e tusi, ave le avanoa e tali mai ai. I na whana la tau whama mlama vaenga, leo race mai poa mai e li poti e su e tusi. O vaenga lai e tau manino o le whaafunga le tunu. O na le ta pisa solo i le lea mautala ma lea mautala. Ai le whai e se whai unga al kapineta le malo tausi. O lea fitu a mai o mato waitemi. O lea la uma whai mato susuenga. I le mato la susuenga lava mato titiro iai. O lea o mato mauai. O vaenga i o ngonga i e pia no whamtartala atu. O lea la umana mai tono tato kapineta le mato lipoti. Maro si la fia. O le si stepu le wa o atula iai. O na ave lo le o mātou, iai gra tau tonu lava, e ngafa iai le whai unga, e whai e me walo whai mātou whai unga. E le o ato atoa le vaenga na mai le lipoti. O na iai vaenga tau na tali iai. O le lau wha me e tulola i le Attorney General, i e malo ofisa o lelo, e olo e sue vaenga ia, ma tapa lo ia i lātou ia sa ngafa mga luenga ia, i e tausanga, i ne whauna lātou tali me ia, po i se ame o le e o mai ai i sue tusi. Tūlanga peo na lato tu na mai le lipoti. O le tauara na pesta ta whātarandoanga. I le mwhana manino Samoa. Ne ai, se whaamore mole se sere tala lea whapea mai. E leise me o tupu, e leise me o awhaina i Samoa. Ale wo whamtata lato. O mea tonu ana o poloka i tato lipoti lea. O le o ngā luenga whasue tusi. O nei tele whamau maunga. Tele lipoti, tele vaenga lo whatartale tutso tusi, ai le maua mai. E si le fia whoinga runga whaso e tusi, a whapea tate la tu so tusi, ai si me whamau maunga, ai le sato tongi tupe lea, ai le se record, po se whamau maunga, whamau ni er vaenga le martangata na saini ai, martangata na ioea, martangata na approvinga, e tau mai e leo nga onga vaenga le e leo sao. O lau whamtalanga la pesta ma le whafonga al malo Samoa. E se le tau al vaenga i whamanino e tūlanga i o ngonga ia.
ina mawhauna manino le tātou tunu, tūlanga lo ta oto ai le tātou li poti te teimi nei. I le sila fia sa moa nei te ua misi au tia au. I le li poti le sa whai le teimi le au i ele malo tausi. E le whaupunga sa sau le lato li poti le sa mai. I le aini vaenga i le li poti e atangi ai o lo i aini whaitu au po ni me se. Ia, ona o le li poti le e fua lava me sa ai so e tusi. Matau le foi o le li poti le e fua e me sa ai so e tusi. Ai le anga lea. E le ai so e tusi e le ingi records, le ini li poti, le ini whaiunga whaka, le ini mea ia, a le ingi mea ia. Mo le whaiunga so e tusi. Ai le li poti muli la so e tusi. Wau tō sisira mai sa mua e whaisina mawhia fia le li poti. E lua lau pepa le li poti so e tusi le na matawai. O le whaiunga le whai mai ai. Ana mawhai o na matou mau